Bez motike i okopavanja? Da, itekako je moguće. Evo ovdje sve oko mene nalazi se jedan veliki vrt u kojem se motika praktički ne koristi, nego samo za poravnavanje staze. Imala sam nedavno jednu jako zgodnu situaciju za snimanje jednog priloga, veli meni kamerman, aj sad uzmi motiku u ruke pa kao da nešto radiš na vrtu. Pogledam ja njega, velim, ali u ovom vrtu se ne okopava i ne koristi motika. I mene ljudi gledaju jedno vrijeme i znam, mislim, gospodin nije mislio ništa loše, jer kada pomislimo na vrt i radove na vrtu, većinom ljudi pomisli na motiku i na okopavanje, ali to zaista ne mora biti tako i to zaista može biti puno lakše. U ovom vrtu motika koristi samo za poravnavanje staza. Glavni alat su mi zapravo ovi mali ručni alati, motičica i vadilica za eventualni korov, koje mi koriste za sjetvu i za berbu. A kako zapravo uspijevam da ne treba motiku? Vrlo je jednostavno. Malčem, malčiranjem, stalnim prikrivanjem tla sa slojem sjena koje zapravo pomaže da ne raste korov, da se tlo stalno obogaćuje, da imamo sve manje potrebe za zaljevanjem zapravo jer prekrivena površina zadržava vlagu i da ne dolazi do isušivanja i pregrijavanja tla, pa onda niti biljke nisu tako pod šokom. I u ovakvim uvjetima vi zaista možete imati jedan vrt u kojemu imate sve manje potrebe za motikom, a puno više prednosti od onoga što imamo od samog malča, odnosno malčiranja. Glavnina vrta je pomalčirana, ali evo ostalo nekoliko dijelova koje nisam stigla, pa čisto da vidite o čemu se radi. Korovi su naravno počeli rasti, jer čim je zemlja nepokrivena, automatski rastu korovi. U tome je zapravo tajna. Ako vi prekrijete tlo, time drastično smanjujete rast korova. Ovdje se već vidi da se već i tlo počelo isušivati koje nije prekriveno. Pa što ću sad napraviti? Ovo je sjeno koje smo dovezli sa livade i jednostavno ću ga rasporediti oko samih biljaka, pa čak i oko korova koji je krenuo nicati ovaj mali. Ako je nešto veće možete počupati, staviti po stazama. I evo, jednostavno sve prekrivam sa sjenom i staze, jer okopavanje staze je jedan toliki nepotrebni posao. Samo sve debelo pomalčirajte i neće vam rasti korov. I eto, ovdje sada kada sve bude lijepo prekriveno, zapravo korov više neće toliko rasti, ali dogodit će se jedna odlična stvar ispod samog mala. Pomislite da nema bitne razlike. Evo, odite malo bliže pa da vidite kakva je zapravo razlika na površinama koje jesam i nisam pomalčirala. Ovaj dio ovdje ostavljen je i pogledajte koliko se posušio. Znači ovdje je golo tlo i krenulo je već svašta rasti. Dobro, srećom, kod mene su razni korovi, razno cvijeće, ali ima nešto eto i ovih uskolisnih korova. Međutim, eto, vidi se koliko je zapravo tlo otvrdjelo, koliko je popucalo. A pogledajmo sada ovdje površinu koja je bila pomalčirana prije. Evo, pa pogledajte sad razliku. Ne raste ništa. Pogledajte razliku koliko je ovdje zemlja suha, a ovdje vlažna. I ovdje je jako bitna stvar, ovdje je zemlja ostala rahla. Rahla i vlažna, ovdje nema šanse da bilo što napravim sa rukama, dok ovdje to mogu. I tu je ta ogromna razlika. Znači tlo je zaštićeno, tlo je prikriveno, vlaga se zadržava, ne rastu korovi, ovo će iskoristiti gliste, pojesti i pretvoriti u humus. Imamo puno manje potrebe za zaljevanjem i jako bitno tlo nije izloženo suncom pa ne dolazi do pregrijavanja i ne dolazi do šoka biljaka. Tako da, ako želite najbolji mogući način kako si smanjiti posao i kako zapravo dobiti brojne prednosti, onda je malčiranje prava stvar za vas. I neće vam trebati motika. Pozdrav iz Biovrta.